Nismo se još dotakli pitanja koliko su česte ozljede u Rudešu? Sve manje i manje. Kad bi bacio ovako neku perspektivu natrag u zadnjih 10 godina, mislim da ovih zadnjih godina sve manje i manje. Ali dobro, to je opet povezano s razvojem kluba, da klub ipak uložio malo više u tu medicinsku skrb kroz kondicijske trenere koji rade prevencijske programe, pa fizioterapeute, pa evo znaš i sam si bio dio toga, tako da iz tih razloga i napredovao i trenažni proces i sve ostalo, tako da evo sve manje i manje. Međutim, mislim da je najveći nam problem trenutno što se puno toga igra na umjetnoj travi. Da, umjetna trava. Svi klubovi sad imaju umjetnu travu, više ne možemo doći uopće u priliku da igramo na prirodnoj travi. Da, sile su jake, a praktički kadeti, pioniri, oni su još u razvoju i tetive jednostavno ne mogu to trpiti. Pa upravo to, znači ne mogu reći da smo imali puno mišićnih ozljeda, ali imamo upale tativa, bol u potkoljenici, u zglobovima, znači realno, donji dio leđa, vrlo bitno, znači kad se više igrača žali na iste neke simptome, onda znaš da to nije samog treninga, nego je više stvar podloge na kojoj se trenira. Da, podloga, da, sindromi prenaprezanja su često u toj dobi, odnosno ne bi rekla da se to zove sindromi prenaprezanja, nego jednostavno tijelo još nije dovoljno, ajmo reći, naraslo da te stresove podnosi, a i s tim da neadekvatna, a mislim kopačke su neadekvatna obuća, tvrde su jako i oni imaju plastične čepiće i to onda kad ide po umjetnoj travi, kad udara, nije baš djeci pogodno ni za donja leđa, ni za tetive i dosta tu treba, ne možete tu ništa napraviti, nego jednostavno oni, ajmo reći, kroz godine rada to jednostavno njih prođe. A da, problem je u stvari što taj stres što si spominjao, znači događa se iz dana u dan. Svaki dan ima trening na umjetnoj travi. Hajde, kažem, sad ćemo dobiti taj novi teren koji ima tu, to je neka novija tehnologija koji ima neku posebnu podlogu, pa to je vrlo bitno za nas. Znači, taj novi teren će nam pomoći da imamo još manje ozljeda. I što napraviti kad je igrač dugo odsutan, znači kako njega vratiti u igru? Sad tu je bitna procjena i trenera i igrača. Znači imate igrača koje bi najrađe poslije operacije sutra uskočio u kopačke, njega treba obuzdat, treba ga educirati da to nije baš tako. A imamo i trenera koji ne može procijeniti da li je netko spreman ili nije. Znači vrlo bitno je da to bude postupno uvođenje i kroz minutažu i kroz broj treninga i kroz intenzitet treninga, postupno i vrlo bitno povremeno i napraviti testiranja, da vidimo gdje je taj igrač, ne samo po pitanju povratka, nego općenito forme.